Hashize igihe kirekire abantu bumva iby'umuhora wa Hormuz mu makuru mpuzamahanga, cyane cyane iyo havugwa intambara ya Amerika na Iran, ibiciro bya peteroli cyangwa umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo wumvikana kenshi, abenshi ntibasobanukirwa neza impamvu uyu muhora ari ingenzi ku isi yose ndetse n'impamvu ushobora gutuma ubukungu bw'isi buhinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Mu gihe umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ukomeje gufata indi ntera nyuma y'intambara imaze amezi 3 arenga, umuhora wa Hormuz ukomeje kuba ihuriro rikomeye ry'inyungu z'ubukungu ndetse n'umutekano ku isi. Umuhora wa Hormuz ni iki? Ni inzira nto y'amazi iri hagati ya Iran na Oman, uhuza inyanja ya Persian Gulf n'inyanja ya Oman igana mu nyanja nini. Nubwo ari muto mu bugari, ufatwa nk'irembo rikuru ry'ingufu z'isi kuko niwo mutima w'ubucuruzi bwa peteroli ku isi, ariko nanone ukaba intwari ikomeye Iran ikoresha mu guhangana na Amerika. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe, ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucikwa. Abantu benshi bakomeje bambwira bati ntabwo dukeneye ko abantu bamenya ko dufite kamera, ntabwo dukeneye gushyira ahantu kamera ngo abantu bose bamenye ko ari kamera. Hano rero iki ni igisubizo, ni kamera nziza ntoya y'umukara ndetse idakeneye amashanyarazi kugira ngo ibashe kubiri gukora kubera ko ifitemo battery ndetse imara igihe kinini. Ikigaragara iri smart, ihuza na telefone, ifata wifi, ubundi ukabasha gukurikirana ibiri kubera aho wakometse aho gashyize, nta muntu ubashije kubasha guhita amenya ko ari kamera. Okay, so babantu rero bafite abana batoya, babantu bafite amapets mu byumba runaka, akantu uragakeneye tuvugishe tuguhereze hidden camera ku giciro gitoya utasanga handi. Umuhora wa Hormuz umaze ibinyejana byinshi ukoreshwa nk'inzira y'ubucuruzi mpuzamahanga. Mu bihe bya kera wari igice cy'inzira z'ubucuruzi zahuzaga uburasirazuba bwo hagati n'uburasirazuba bwa Aziya. Mu kinyejana cya 16 Portugal niyo yawugenzuraga bwa mbere mu Banyaburayi, nyumiza gusimburwa n'Ubwongereza mu gihe cy'ubukoloni. Uyu muhora wakomeje kugira akamaro kanini ubwo isi yari itangiye gushingira ibikorwa byayo cyane kuri peteroli mu kinyejana cya 20. Mu ntambara ya Iran na Iraq yo mu 1980 kugeza mu 1988, uyu muhora wabayemo ibitero bikomeye byiswe tanker war, byibasiraga cyane amato atwara peteroli, bigaragaza ko ari we wese wawugenzura n'uburyo yabikoramo bifite ingaruka ku isi yose. Kuva icyo gihe wakomeje kuba isoko y'ihangana hagati ya Iran n'ibihugu byo mu burengerazuba, cyane cyane Amerika. Mu magambo yakomeje kuvugisha benshi ni igihe Donald Trump yavugaga ko Iran ikura inyungu nini cyane mu bikorwa bijyanye n'umuhora wa Hormuz, aho yavuze ko ishobora kwinjiza arenga miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika ku munsi binyuze mu mikoreshereze y'uyu muhora cyangwa se uburyo ujyana n'ubucuruzi bwa peteroli. Ibi yabivuze mu gihe yari akomeje kugaragaza ko ingamba za Amerika zo guhagarika cyangwa se kugenzura ibikorwa bijyanye n'uyu muhora ziri gushyira igitutu gikomeye kuri Iran, bikaba biri mu rwego rw'ibiganiro cyangwa se ihangana rikomeye rishingiye ku mutekano n'ubukungu. Abasesenguzi bakomeje kuvuga ko ibijyanye n'ingano y'amafaranga Iran ikura muri uko kugenzura uyu muhora bishobora kuba ariyo mpamvu Amerika ishaka kwishyiraho igitutu kugira ngo yemere amasezerano arimo nayo guhagarika cyangwa se kutazigera yongera guhirahira itekereza gukora intwaro za nucleaire. Abandi bavuga kandi masezerano harimo na Iran yanze gusinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ko ibihugu byombi bigomba kugabana inyungu iva mu kugenzura uwo muhora. Niyo mpamvu Trump yashyizeho amato y'intambara agenda yerekeje andi atwaye ibicuruzwa anyura muri uwo muhora, bigatuma bavuga ko bigoye kuba Iran izemera gahunda ya turatugabane niwanga bimeneke. Trump avuga ko Iran yishingikiriza cyane ku bucuruzi bwa peteroli inyura muri Hormuz kuko ngiyo hari igitutu cya gisirikare cyangwa se ibihano, Iran ihomba amadolari menshi buri munsi. Gukomeza kugenzura uyu muhora bituma Iran igira ubushobozi bwinshi ndetse bamwe bavuga ko bituma ibona amafaranga menshi, bityo ikagira ubushobozi bwo gukomeza politike yayo yo gucura ibitwaro bya kirimbuzi no kugira ijambo mu karere. Dore akamaro k'umuhora wa Hormuz ku bukungu bw'isi. Uyu muhoro unyuramo hafi 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi buri munsi, bigatuma ari imwe mu miyoboro y'ingenzi ku isi inyuzwamo iby'ikenera bya buri munsi. Iyo uyu muhoro ugize ikibazo nk'uko byagenze muri iyi ntambara ya Iran na Amerika, ibiciro bya risasi bihita bizamuka, ubucuruzi mpuzamahanga bugahungabana, ibihugu byinshi bikagerwaho n'ingaruka z'ubukungu kuko natwe nk'u Rwanda byatugizeho ingaruka, aho ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byatumbagiye muri aya mezi 3 ashize iyi ntambara yadutse. Niyo mpamvu uyu muhoro ufatwa nk'umutima w'ingufu z'isi mu buzima bwayo bwa buri munsi, nka kumwe Abanyarwanda bicaye bagaca umugani ngo havuyemo umwe twashira. Nk'ubu kwa 30 Mata 2026,
igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho 7%, kirenga amadolari 126, biba ubwa mbere bibayeho kuva muri 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Gusa nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigiye kugirana amasezerano yo guhagarika intambara imaze amezi 3 arenga, akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije mu gitondo cyo ku itariki ya 6 Gicurasi 2026 kageze ku madolari 97 kavuye ku madolari 108. Uyu munsi akagunguru ka peteroli kari kugura hagati y'amadolari 91 n'amadolari 96 ya Amerika. Nubwo ibintu byari bihindutse kuri ubwo buryo ibiciro bikagabanuka, ariko n'ubundi biracyari hejuru cyane yuko byari bihagaze intambara itaratangira, kuko akagunguru kamwe k'ibikomoka kuri peteroli kari munsi y'amadolari 70. Dore impamvu Trump akomeje gutsimbarara. Perezida Donald Trump akomeje gutsimbarara kuri iki kibazo kubera impamvu zifatika z'umutekano n'ubukungu. Icya mbere ni ugukumira Iran kugera ku ntwaro za nucleaire. Trump asanga Iran ifite ubushobozi bwo guteza umutekano muke ku isi, bityo ko kuyikumira ari ingenzi. Icya kabiri ni ukurinda ubucuruzi bwa peteroli ku isi. Nk'uko mwabibonye, gufunga k'umuhora byatumye ibiciro bya peteroli bizamuka cyane ndetse bitera igitutu ku bukungu bw'isi no ku baturage ba Amerika. Nk'uko bimeze, kubera ko Iran ari igenzura uyu muhora, buri gikomye cyose ifata umwanzuro wo gufunga umuhora wa Hormuz mu rwego rwo kugaragaza ko nayo ifite ijambo rikomeye cyane mu mibereho y'isi. Icya gatatu, bamwe babona ko Trump akomeje gushaka ko Amerika igira ijambo kuri uyu muhora wa Hormuz mu buryo bwo kwirinda ko Iran igira imbaraga nyinshi ku bucuruzi mpuzamahanga. Trump yagaragaje ko adashobora kwemera ko inzira y'ingenzi ku isi igenzurwa n'igihugu kimwe gishobora kuyikoresha nko gushyira igitutu cya politike ku bindi bihugu. Dore uko Trump abona inyungu Iran ikura muri Hormuz. Kimwe mu bintu by'ingenzi Trump agarukaho cyane ni uko Iran iri kungukira cyane mu kugenzura uyu muhora, kuko Iran ishobora kuwukoresha nk'intwaro y'ubukungu. Iyo ufunze cyangwa uhungabanyije gato, ibiciro bya peteroli birazamuka ku isi, bigatera igitutu ku bukungu bwa Amerika n'ibindi bihugu. Abasesenguzi bagaragaza ko Iran ikoresha uyu muhora nk'igikoresho cy'ubukungu cyo guteza akaga Amerika n'isi yose. Iran ishobora gusoresha cyangwa kugenzura amato awunyuramo. Trump yigeze kuvuga ko ibi ari nko gusaba amafaranga mu buryo butemewe isi yose, ndetse ategeka ko amato yose atagomba kwemera gutanga ayo mafaranga. Iran kandi ikoresha uyu muhora mu biganiro bya politike. Ifite ubushobozi bwo kuwufunga cyangwa kugabanya ibikorwa byabo, bityo ikabikoresha nk'igitutu mu mishyikirano igamije kubona inyungu zirimo kugabanyirizwa ibihano, kubona amafaranga yo kongera kubaka ubukungu bwayo no kwifasha kugira ijambo ku mutekano w'akarere. Gufunga cyangwa guhungabanya ibikorwa byo muri uyu muhora bituma Iran igira ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga, kuko isi yose ihita yerekezaho amaso kubera agaciro uyu muhora ufitiye ibihugu byo ku isi hose. Umva uko Iran iri gukina intambara bitayigoye. Muri iki gihe Iran ikomeje gukoresha uburyo budahenze ariko bufite ingaruka zikomeye, burimo drone, mine n'amato mato mu guhungabanya ubucuruzi bwo mu nyanja. Ndetse muri aya matangazo ya Trump ahora anyuza ku rubuga rwe rwa Truth Social, Perezida Donald Trump yatangaje ko ingabo za Iran zagize igihombo gikomeye, ashimangira ko zisigaye zishingira cyane ku mato mato arimo imbunda mu kugaba ibitero. Ibi yabivuze nyuma y'igitero cyabaye mu kwezi kwa gatanu, aho amato y'intambara ya Amerika yahuye n'ibitero bya Iran birimo drone, misile ndetse n'ayo mato mato. Kuwa 7 Gicurasi 2026 humvikanye inkuru z'ibitero byagabwe hagati y'impande zombi mu nyanja ya Hormuz. Iran bivuga ko yakoresheje drone n'ibisasu bya misile mu gutera amato afite aho ahuriye na Amerika, mu gihe Amerika nayo yahise isubiza igaba ibitero ku birindiro bya Iran. Amerika yikomeje kohereza ingabo, kurinda amato ndetse no gushyiraho ingamba zo gufungura uyu muhora ku ngufu cyangwa se binyuze mu biganiro. Hari amakuru yagaragazaga ko iyi ntambara iri kuganisha ku biganiro by'amahoro, nubwo impande zombi zigikomeje gutsimbarara ku nyungu zazo. Abasesenguzi kandi bagaragaza ko iyi ari intambara y'ubukungu n'igenzura ry'inzira z'ingenzi kurusha kuba ari intambara isanzwe. Umuhora wa Hormuz ukomeje kuba igikoresho cy'ingenzi Iran ikoresha mu kugaragaza imbaraga zayo, mu gihe Amerika ishaka kuyikuraho ubwo bushobozi no kurinda ubucuruzi mpuzamahanga. Ibi bibazo bikomeje kugira ingaruka ku bukungu bw'isi, cyane cyane ku biciro bya peteroli byagiye bizamuka bitewe n'impungenge z'umutekano mu muhora wa Hormuz. Ibi byatumye ibihugu byinshi bikomeza gukurikiranira hafi uko ibintu byifashe muri aka karere. Kugeza ubu nubwo hari icyizere gike cy'ibiganiro, intambara ya Amerika na Iran iracyari mu cyiciro gikomeye
kandi kitazwi neza aho izerekeza. Umuhora wa Hormuz nawo ukomeje kuba ihuriro ry'iki kibazo, aho icyemezo icyo ari cyo cyose gishobora guhindura icyerekezo cy'ubukungu n'umutekano ku isi yose. Umuhora wa Hormuz wavuga ko ari urufunguzo rw'ubukungu bw'isi ntabwo yaba abeshye, ariko nanone ni intwaro ikomeye ya politike. Iran iwukoresha mu gushaka inyungu zayo, mu gihe Amerika ya Trump ishaka kuwungukiraho ijambo ibintu Iran idakozwa. Ibi bituma uyu muhora uba ku isonga mu bibazo by'isi, aho icyemezo cyose gifatiwe kuri wo gishobora guhindura isura y'ubukungu n'umutekano mpuzamahanga. Ese iyi ntambara ya Amerika na Iran yaba yerekeza he mu by'ukuri? Reka tubitege amaso. Nuko usoje, duhurire muri comment section uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Ntiwibagirwe gukora share ngo usangize abandi iyi nkuru no gukanda like. Subscribe yo nizere ko wamaze kuyikora niba wari utarayikora. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet, untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru inkwakuzi zo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujya ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.